Chakma Accident salo kaisa accident kotor ungma bai jagano last galai basai mania bini mukhang rok kok bai kya plus bokrok talka jaka bahan dokumen bai kya manke robon se bahan kak thanga abahata ekdom Kiri Masicha ke Asha Chakma Accident salo accident ungmani norok jodi a video photo nanya mo songe tini Whatsapp group te Telegram group habuina di joto nuki manai Bini o Kiri Masicha ke accident angma olo kebama borok jina call te message klai singka Asha Chakma kuno da angka thikera kethang tongko ama haruke singhor rakya te abono de jeng kaham ke clear keno sanai Asha Chakma thiyako kethang tongo tabu hospital ekdom serious condition kalajak basemeya because bini accident angma ne se ekdom Kiri Masicha ke sak dokuman ka keba abo thik angna blanyo ler nai tabu amsu jora chini kono khane baksa luku one sweet tongmana Asha Chakma bahke accident angka hanai abo hanke jumbo kahamge tabo se jorate shesugya ko saimaya ko tange hinmale Asha Chakma ni sinijak jati gosti eba dol ani contact leso kare abo ki bahke accident ang boro accident angka abule jumbo tabo se jorate saimaya ko haipone chini bakare abo ni full detail natugino tongo jepro jeng bini full detail kahamge saimono apruno jeng next video jaka kahamge khlai nor jotono sai khnarne abo ki nor suro channel lo katal hanke ba subscribe khlai logi tongdi Okay, chini next updating ka lathna salo tiprasa NLFT by ATT abrok surrender riman kognor sato semanson khana te amo semanson abaki baksa luko ke o surrender rimani no nuki chajago te baksa ke ba surrender rimani no saja gyang mani nuksaka phiaba NLFT by ATT abrok bolongni onkori surrender rimani amo kahamdai eba hamya negative positive sawi khana rai chini next video jaga so nor channel lo subscribe khlai logi tongdi o video share khane ba tapodi